Game mina Mthiyane nganyuka entabeni ngiyothandaza mangiyothandaza ngafika ngabona uShembe entabeni wangibuza imibuzo ukuthi ngimthukelani ngathi mina bengikuthiwa kubhuhathi isandla kwadlala yonke ivideo ngayibona emva lokho wangivulela ikhethini elimnyama ngabona abantu ababegula wangitshela wathi abantu abangasekho la emhlabeni abalahlwe imndeni yabe esemhlabeni ngabona umndeni wami emva lokho wayesengithume nje lento obuyishumayela ayilona iqiniso nanti iqiniso nganyuka ngisindisiwe ngehla sengasasindisiwe entabeni.